Biyamana wanu mwanju muri Ndizi TV na ndene jinga kichaba na kukwari ni asemesa ya mangana maya ye jinsi ISATO jabono botuko indetoba manahe go ikomwali ndio manyana ya ndeta kwataka imena isiko ya usino kuboli kwa na ikaranso ike netobe naye mbaka omwerio omanyana ya ndeta kwataka usahatikire asichingongo nyekense ili anyi moja sugusu amo na bosongo ikarona mwete bana litukira lero abakristo nene bali barenge ase kanisa niko mwagenda mwasherekea buya go simwarenga ase bali bakwa na sekanza ya Adventista na karabande bero bere tukwenda litkolyankyo boge karabande banda kuyarigani ase Christmas gia omwaka uyoiga boge karabange basebedi gokoro omwaka uyo nagoso omwaka bwejirwere nemeronke bere nanye na kware numwanchu bolingote na nyura na ntura sensemo yemitanda o Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News ende tobenaye uika omwerio itokubadena na Petra na Mokeira yokone kuna muligine chibicha gocheire asinjira bene asimarowe boniga eliane BRIGHTON MAKORI. La Joshua utabano no ara monaintwe asimaro bayaboni gakwena kibionsi bikiranira sinjira yobo ikiranira stoko chakira naduga jagera kurwasi county Nyamira asaba saa bagende de kobori wana gosegetubuna banyarba go twara esiko anenekero bale asichinga na semega ye Christmas usamege ye yomutenyo komi na kabere baho kwana asikanisa ya South ya ekanisa ya Nyamira South Pentecostal Church ime ya Gesole ye gotoka as township ose ward ya township ebunge ya West Mogilange County Nyamira ni bana basaba banyareba kwegwa abwegeri obugose abasemi obu unomurigito job mangi hagotumanya nigo chikanisa chigenda che kwaligania emesangerekano engake yerusa na nene mono bunatuligere chigoswa ase umoyega bwe Christmas ase kanisa ya Nyamira South Pentecostal Church egotoka ensemo ya Gesore ewodi ya township West Mogirango county Nyamira bare eyemo yabo ni abana buweke golikia mambya igotwaro chingambu yabache banyare kubekwa oboroso bulime ya Kristo bakora uno murandia bwe kanisa eyo aserie cha Wycliffe Orutwa Dan Nyambane James Otara mbate yaba ekerenga ekenene kyo musangerekano yo nokorandelia abasaye abo ure chinjira chingi yababwenderetse komenya ibabona abarwane baito twachinga bayisego chaga basime kwe aseringalia nyasaye libakonya sobogi bwa mutwe nemyake gocha mutwe ende cyo tware kiale kemoiro gete nyasaye kwa kwanirana kibaranyare komenya sobogi moboiga bwaichoirwe nebibe binge gusena mangana manga yago itabasaye anena mona obugima bwabo bogocha kwa mono mugutono bere bwengenchenene mwalimu okutoraka nabayirweteke gima abakenya mbasemi gotumeka engake Yesu gukubuya asokora ebintu birabe bikobagacha tali ebintu byobosiru ngoso watora Christmas engenchenene ye Christmas taliyo kuria mandasi na kunywa na gutinda na kwenda se kirachinde ekirenge kenene no kuinyora nga Kristo na ibole twagacha nsense agacha gotoboria kuri no komonyora Kristo asobugima bwito anyare gotora tuyaliganigo cha sare kagocha asanga no tolime yaye abasaye mbasemi otwara chimbwa chingiya koigwera abayiboli n'abalimu babo elinde bachigotwara amatuko abosyo amaya abasaye tware kubademenga elimbwa sikwe mambya wika obugima bwabo bwa rero babo menye buya babe nechimbwa chingiya batwara maskane sabayibori batwara maskane se abarimu babo bakwasomya sabasomba b'abanyasaye abakonya abasaye bonse pimbaga neli Christmas ekia ko kolia manyanga cyane walingo chere ngandole school eroberie after Christmas ogende school eroberie after Christmas ngocho inyole university abakonde university abakolde university ngoli yole meremo tangani nyasaye asaba iboli basaboko bwaterana n'abarayibande asoko kinia abana buya anene mono asoko borokerelia kinga kechi cherusa linene gocha asaba iboli gatoko ganya abana gocha asama fundiso bana mbagocha asama fundiso anya bayiboli magokoro mugya tubwaterana n'abagambe bitone serikali egera abana baito bwasi chinyomba bagenda simigutanere banyora amafundiso eline baranyare gukina buya bamumanye to mwana unyasaye abayiboli mutobwazi
nekere mugutukwatisya Nyasaye kurambura okoboko abana bakina senchiringiya tuguchaka January kogenda bakanda sukuru chabo Nyasaye tutangana sikira lingana. Ginko reporter ya Ndizi TV korwa se county Nyamira Job Maangi. Abamenyi anene abana boda boda korwa se stage ya Kioge Nyakoe asigodi ya Nyakoe county ya Kisii ni gobari no moko magiga yomo samari umuyagwe sokya na kwaroseria mache ange ni stage US para konyora macha mayayo konywa asibono bago keire obokoreri ubu Vice chairman ya Kioge boda boda na irelele yo minto basenga mbiyamona songa pogekera macha yaega asenge jona ratu anyariro murai omo mutangani otobekire ase guru ani asense mölio gotokonye buna ntobarundi batu toranda mbyamono moyo yabo atagendera gotokonye butambe kali ndutueke ne abantu bandi baranyare goike minto abanene nabake ne bazenge gukwana abona arora ikiangasi kiangire wocha mbekera omurabe boda boda amache banya kunywa na botogenderete ntu abeka makoro batima ata abunto genderete ntu gasino eto libuna tuli na sato bwatesi este genera gosobu gone na abana bo abantu ba mintangega ikuna kinya na aroti gabanywa mache gako na nyora nga igasi ba korane nkomu alafu na kubwa mono konya 20 bob chuko gora mache ne shida ona uyi tigamba mache afuri banya kunywa so that 20 bob ebagache at least beira nyumba uchumi bune akongetega aina orona te bune kyangasi kyangera kororokana agoto ranyara kuna ba minto bagatona kijinda giraga igete ni teri chiketa naina amacha na yaito torabe toko yamane ya senjere bwanarate Beruji ko yatiringa nga kabare ya boda boda to yatiringa ko sene kiti to sibenya to abegerwa asense mo yo we konya ontonde bwansi ogweta ko gija na yo konyu na gotoka mo etambura siba maje tali maja go jako buja ire ne ke buyugo ko kire pasenga asante amora yo ndo ko mo musito re nyako ego tige kana ka roche keiga etiga da to sente ke ngao ato ne masini yo switi pikipiki tu arensa ega ke maji tu abeke bono kenya saba senia ne pasoga ndre motwe eto ndo mo bwasa otra manera asante sana como chairman we sub county ya Kisii South ye derete chipigi asense mayo borundi digera anyora konyora maje yo konywa maya ngakie yuna bone ngakie kyangasi kya beire nifagiti na gokire sana kororanga omungwano yo mo werure kobeka maje gaiga yani namurusije kabisa Gusii ni gasemiwe kogendera Gusii kana gusira Gusii anene ekere Gusii kyaro kane buna nigo getagete go kigusira kurinde bagokwana karo igitabu kyari gucagiwa Gusii ekimagede na Gusii science fiction go Gusii igitabu geri kire asomo Gusii anene aso imirimo y'umusa yege science ekyukenyarege kuri kwa na Boniface Nyamweya nigo bono banyarire bagosigeto mu Gusii kwene kibuna ankosira hare Gusii na gosome bitabu biri byarikirwe Gusii boigo na botoroje na uchesa matwara bosyo bitabu imbichi komenta kana egarabon Boniface Nyamweya nyardega kwigore gitabu gosika gochaki gitabu kya ebene ekyo kirikire asomo Gusii kurende nigo kere egia science bari basomete science kuraigwaya bunakubwati samalita ngoro kwa choti nyakundi korwa mwenye kigete council lero go twachaga sense mo yairanda tuki chache south ase ogo chengera egetabu Gusii geri kire no mu ito kwa Boniface Nyamweya aso kwegera Gusii geto egetabu ekyo ya physics kitindi go chasomo no ito Gusii dore no mogoko na ndu no kumia ebuku yaito emuma ekarumumbu ekachenjwa ekabariko mu Gusii korwelyo noene gitabu yesabu egitabu ya egesomo kyanyagori kusomo mwito Gusii eyo aya namaya twakira ko kucengera namo Gusii kuna abantu bali bakwegerera Gusii ekyare Gusii geito yasire osemeri weito buna Boniface Nyamweya nachikwenda kulike bitabu ebinge na ndetoko mwaheko asokwene kibuna ogendreire Gusii geito na boigo gosoki gitabu ekyo kerengete amangana science asibari bagosoma amangana science asumunu Gusii boigo mugabana bwe county ya Kisii tukurigoro na kwanete igoro buna nero byano ne gitabu ke mathematics nyare gikurikwa sumunu Gusii agathe na gese kurikwa sumunu Gusii abantu barabanyare bakwigwa esabu
kubwabona ikara bantu bagosoma Giswahili gose Igisubi gotuguska bosio nikobone sako ya Wakenya pamoja igendete gukora buya asugo kinia liga saliabo liakera omwaka ukwane karabaro gochengero bokorera bu mwaka yomo asu omwaka yoiga omunyakero omotenio monene bwe esake yo isako mwenga nikobona deruna obokorari bwe sake ni obonete gukina mono bagekera segetire bali barase sake ikogendera gosire na kubike mirobiri yabo bene. Tremendously from the time it started. It has grown, and we expect in the future we need to expand to other regions apart from Kisii, and even expand our on our outreach and even the finances we give to the members. We started with the farmers, as the chairman had said. We started with the farmers, and the farmers are those with the lowest income in the society. These are the people we are serving. And we have reached at least everybody. Even somebody who is weighing a kilo of coffee can be able to get some kind of financial assistance within the circle. So that is what we have done. We have reached so many members, and we have also moved with the capital where we have reached. We have moved to the middle income people, especially the small and medium-sized entrepreneurs. We are nowadays financing them. They have accommodated our products. So that's what we are. Sensema ya ye munyakirobo bwesake yo France yen ngobana nyaraka abuna ni goba achire wika senjera yekerero asibakara gutumeka mobile banking ibono yanyarike gukinyo bokoreri bwesako iyo ya wa Kenya pamoja. 7 million ni kiasi ya pesa nzuri, lakini tulikuwa tumeanza sana chini kabisa. Tulianzia kitu kama 600 million hapo. Ilikuwa chini kabisa, lakini ikaja 600 million, lakini kwa sababu ya vile tumetunza pesa kupitia bwana CEO wetu na management yake, sasa tuko na 1.7 billion shillings kama capital yetu. Na hatua nyingine ambayo tumefanya ni mambo ya mobile banking. Juzi mwanzo wa mwaka huu tulianza mobile banking, na watu wengi sasa wanapata pesa zao kupitia hata mshahara, hata kulipa loan, hata kufanya depositing wanafanya kupitia mobile wale ambao wamesikia, lakini kuna wachache ambao hawajafuata hiyo. So hiyo ndio hatua kubwa sana. Hebu tuseme kama mimi sasa wakati nataka kuona balance yangu siendi kwa branch, inapiga hesabu kwa hiyo namba ambao wamepatia ile private code yangu, naona ni pesa ngapi ziko, ni ngapi nataka kutoa sisi kwa M-Pesa, ni ngapi nataka kutoa siende kwa loans, kitu kama hicho. So hatua kubwa tena tumefanya ni hiyo ya mobile banking. Hawa wase ambao umeona, most of them are educated, most of them are teachers, retired teachers, retired officers. Wale wakulima wa kawaida ambao hawana elimu sana ni wachache sana. Ukienda hapo alafu uulize ni who are the retired teachers, they are the majority, who are retired officers, they are the majority. Kwa hivyo mambo ya mobile banking. Omoseneta bwe county ya Kakamega Dr. Pong Harware ni gobana mochiri kigambero asugotaka gochenjiri chiko asibari bagojibagambiwa asoboiti banyare bagokeri wegesibo konda samochiri ngani na gatheabuna abantu bali bagokubahigani oboiti nane bamanyirwe batakere gosibwa na gosina barabugo gosiberwa egosiko gokumia gosiko itwa abarobasiri obogima babaka okwana ase county ya Kakamega anekerekerane asamatanga ya moyo mwana yo kagire goitwa negatere gosiniga momochiri omo chief chess matakome asugotaka koleta amonchiri asili chigoriri ya bali bakorukwa baiti gose bali bakora ibikorwa byo boiti. Katika Supreme Court mnaanza kuambia Wakenya kwamba mtu kama mwenye ameua huyu mtoto akihukumiwa apewe haki yake. Wewe kwa umesikia, kama unataka kupatia mwenye aliua Laura haki yake, na Laura haki yake nani atampatia? We cannot waste public funds discussing about the welfare of murderers. Mahali penye murderer anastahili kuenda ni mahali penye mtu mwenye aliua amefanya nini? This nonsense I'm hearing ati the right to life. Mtu ambaye ameua mtu asinyongwe
Mimi Boni Khalwal, as one of the longest serving and senior most legislators in this country, ninaomba kama ni kipengele ya katiba mnataka tutabadilisha, wauaji lazima wafanye nini? Nyongo. Na wewe Justice Martha Koome, kama hiyo kizungu mingi inatokana na mambo yenye mnazungumza na wazungu mkiwa in international conferences, we are not white people, we are black people. Asechinga kiechecho nigo Dr. Boni Arola nyarega komo Chief Pope France asugo kwana buna enyomo yomosacha no mosacha osomo kunguro mokungu inanigo eraji gusiniwe kolengana na Boni Arola nigateru na intobona of Africa engani nitakeri kukwana rwasinsi ya Kenya asadebona nigo ekorekana na Pope France niganya teka wotora na chingwa na chae yitakeri kwegwa morembo na ndonsi gosiko sirwa hasense ya Kenya. Mukianza kufuata maneno ya wazungu, nyinyi ma friends mko hapa. Pastor, nimekuona rafiki yangu umekaa pale. Ndugu zangu wa dini ya repentance mko hapa. Sikizeni vizuri. Nyinyi ndio walimu wetu kwa maneno ya Mungu. Sisi hatujui kitu. Msifuate mambo ya wazungu, msituletee mambo ya wazungu. Juzi mimi ni Mkatoliki. Huyo mtoto alibatizwa hapa Mkumu, alianza kama Mkatoliki. Let me tell you, ati Pope anatuambia tukubali a boy to marry a boy, a girl to get married by a girl. Is he still a Pope? Ama huyo ni shetani? So you must help us. You must help us, the other churches. We must refuse maneno ya homosexuality kwa sababu wazungu wanafanya hiyo maneno. Sisi ni Waafrika. A son of Kakamega, a child of bullfighting in Shinyalu cannot sleep with another boy. It is not possible. Hiyo ndio ilikuwa ujumbe yangu leo. Na nyinyi kama wazazi, msikubali kuwa katika kanisa yenye inaidhanisha ndoa ambayo iko na kinyume ya mafundisho ya Biblia. Karotogo sukabosyo ni gobono abarai korwa se kaunti ya Meru banyare bawesoke na koboria serikali kwenda kibuna aba Kenya bonsi ngore ndubale ayani gako chekero omwe proga eyamo gosori kulika se mtandao anyara kago sirio bogima bwaye asensemeyo anekero mobero nyara tukotoka se kaunti ya Tharaka-Nithi asebano gatia baraye banyare bawesoke na kobori serikali nyara korobotuki na gobana ngikerete omonto yoyo mogosiri bogima bwaye asenjera yobotutukano anekere ko machugubuna osekere de kanuna nigali getamangana aso mtandao ye ayuare komochi abarai gete abale ase serikali. Mimi ni kile ninaomba ni kwamba nyinyi watu wa siasa, hata hao bloggers, kwa sababu wanadharau na wanaandika mambo mabaya kati ya sisi zote wale walichaguliwa, ujue hata kama mtu ni adui yako naandika maneno ambayo ikupendezi, wachana naye. Wewe si Mungu. Yeye atachoka, na akikataa kuchoka ataendelea. Fanyia watu kazi na watu ndio wataona kama wewe ni mzuri ama si mzuri. Kwa huyu kijana, ngojeeni mtaona kutatokea mambo mingi sana na wengine wenu wataumia. Wale walihusika wote wajitayarishe, kwa sababu watapatikana wajitayarishe. Na mimi sitaki kufikiria nani, sababu ile inahitajika ni ushahidi. Tunataka taasisi zile zinahusika kwa kufanya uchunguzi, wafanye uchunguzi wa kina, wahakikishe yule alihusika kuua huyo kijana ama wale walihusika wamepatikana, na hatua ya dharura ya kisheria imechukuliwa dhidi ya hawa watu ambao walihusika kuua huyo kijana. Hiyo itakuwa funzo kwa wengine ambao pengine wako na nia kama hiyo ya kuua watu wengine, wasidhubutu kufanya hiyo. Ndivyo nasema kwamba tunataka rais wetu William Ruto, ingilia hii siasa iliyo Meru ya kuua watu. Tafadhali. Ya kwamba kijana aliyomuita chupua, waliomuita sniper kwa nyumba yake wakiwa na bibi yake, anaitwa Chipu wa Mero, apewe security kwa sababu yeye ndio kwa evidence kubwa sana. Apewe security kwa sababu akimuua, kesho yake wanahabari watawawa, kesho yake ni Mporo Mtaburi, kesho yake ni yule mwingine. Tunaomba kwamba wanasiasa na viongozi wengine ambao wanajua na wale watu ambao wanafanya upelelezi wa hii mambo wasiingilie hata kidogo. Wapewe nafasi yao
ya kuzunguza hawa. Mugavana bwe kaunti ya Nakuru Susan Kika nigagendera kurobokonya se kaunti ya nene ujazi chinga jitari kwenyara ana barwanyara bakonyore kibakomeka monu aingakeye Yesukuku. Economy has been a bit tough on everybody actually, and not just here in Kenya but across the world actually, and we thought that no other time would be so good to share this spirit as during Christmas, where we can just be our brother's keeper, our sister's keeper, where we just make sure that no family does not have something on the table and be able to celebrate Christmas. So for me, it's an exciting time. As much as we do all the other issues, all the other things as a leader, as a governor, this has always been very special to me. And I started this as a speaker actually many years ago, about 10 years ago. And it has just kept growing and growing and growing. But it gives me a lot of satisfaction so that when I actually sit down and have a meal this evening, I know that at least I have brought some cheer, some joy in some of the other families that are nearby, that are in the county. And actually on these same grounds on Christmas Day, we are going to be hosting about 2,000 children from the children's homes across the county. And when they come in, they get breakfast, they do lunch, we do a lot of games across. We also pack them some food to last them about a month at the children's home. So, but that's usually the first gentleman's thing at the end of the year. So as I do this, the Christmas sharing, then he does that. And for us, it's really just amazing. It makes us feel like at least it's just a way of giving back, but also giving back our time. We also have our children participate and be the ones giving out the stuff, playing with the kids and all that. And it's just nice all the way. It's just nice. Okobori nigo kwa ruri gochua sabagendi amona batumeki bejbara anene kerobona ba Kenya ba ao bande kura chinsemo ao na gotaro just chinga chabo goche just sinsinde sinsemo yojo sereke Christmas amo onaba bwatani baba ba kwana nigo ba mari ba tabuna kwatkana baskane mengi yanyareke okorekana sinsemo ao imeyensi ya Kenya nitakire abantu bonsi kobo maiso na ngari imeharibika pale Maimayu tumetoa. Na saa hii wakati huu magari hata vile mnaona zinatembea bila kufungana. Tumehakikisha ya kwamba magari yote yako sawa sawa, na yale ambayo yanasafiri wakati huu wako na license ambazo zinatumika wakati huu zikienda hizo barabara. Watu wamenunua magari mingi na sasa hii congestion ya magari inaleta kwa sababu ya wingi wa gari. Kwa hivyo sioni venye itapungua. Polisi wanafanya juhudi zao kujaribu kuamua hii jam. Lakini shida ni kwamba mahali hawapo, unajua hawezi kuwa kila mahali, wako kona juu at the moment, maaskari wako kwa ile junction na wengine wako hapa juu. Sasa huku katikati yao wengine wanajaribu ku-overlap. Bunenjere yemo yokurwani binyuga biribitanje iri n'abantu bakekoirwa osibari barenge asensemo yokonywa maruko irwa asjiri rehabilitation center anena asensemo ya central nigabona murugi bomokonyi bomurayibwense dorika sirikati agakeri gatambokerekyo anene karatarete bari banyarete bakoirwa asensemo yorklau imeye county nyandarwa asokonyora obubweni na gotanga na gosamigunga kibagwetanga koru asobotumeki bomarwa asate bruna bono nigo babwenire koru asobotumeki bomarwa asibarachi koiru na gokore meremende ende ase chinsemo o imiyense ya Kenya za meche. Kwa sababu hiyo nayo ni biashara ingine mtu anaweza kwenda kufanya hata ukitoka hapa, na ni biashara ambayo iko na pesa. Alafu tutaanzana na mambo ya, nitamwambia Aposto akuje kutoka tarehe 27 mwanze kuonyeshwa mambo ya kutengeneza kabro na hizi fencing post. Tutafuta hata modding ile ya kufanya caravat, afu tutaongea na county saa ile wanataka vitu ya kabro na hii kaipu iko hapa na Laikipia tutakuwa tunawauzia. Ameniambia another good brother that is teaching you how to do this screen printing, na akona kazi nyingi sana anajua, na nimemwambia kama Christian tulisema sisi wa Kristo na clergy yote kazi yetu ni kuhakikisha tunawapatia zile skills ambaye zitawapeleka zitawawezesha either mtu aende afanye kazi yake
au tutafute mwajiri. Engana yumurai bwense anyarthega okwana nene wiki yetire buna omoyo aetu chingaki chokotiani watari yobo Kenya skuma nikobone genderete kore tari birali tindi asibono mobunge oralienda otiende amoro anyarega koburi murai bwense anyareka atabaka koseria ba Kenya kunayaka kore miremo eria ba Kenya pamochorete. We know that some of us, because we are standing firm, we are being threatened. The other day the president said that those who keep taking matters to court, we know that he's holding that sword for a purpose. He's going to dismember their heads. And the person he was talking about is Utiende Mono. Because I'm the one who keeps needing lawyers. I want to tell him I'm not afraid. You can send 1 million people. You can send Kumbo, Owado, and 1,000 others, and I will not be threatened. If you think sending them to Radia, they will threaten me. Think again. Politics of this country has reached another level. High poverty and high politics. High price of living and high politics. It is very unfortunate. The unfortunate thing is that those who are supposed to deal with the high price, high cost of living are putting high politics instead. They are working everywhere, even in Radiata. They are sending people to come and incite people instead of dealing with the high cost of living. When we launch development projects like this, you will never find them launch anything because they don't develop anything. They eat everything in their pockets as we develop and we launch. So, yes, we want to tell them that we are behind Raila Amolo Odinga, you be behind Ruto, and tell us what Ruto has given you to bring to the people. Not words, not politics, but development. If you really have money for development that you went to Uda to get development, let's finish the road that Raila and Uhuru left at Akati, and now 4.8 kilometers cannot get to Assembly. Ekero tutigaritia matuko 13 eri Kambero kinyaragie kuna chanene lingana liria kwanete iguru ya housing levy ningobono linganerio ligendete gukwanirwa nebyombe awao anene ekero ekyombe kirigia surveyors kinyarake gukwanira iguru yumurubiri uyu anekero yarekana buna ekyombe ekero kiniwe ko koboko abakenya kunintwa na kuna icho chibese ende nyaji okorubwa gachobuo bw'inyomba. For decent housing for Kenyans. Is it constitutional? Maybe not, but those are the things we are saying. There's a bill under discussion, and there'll be the right forum where we are going to direct it and put the right language so that it's ingrained properly. There are many things that can be improved on the bill, including whether, because the issue is it unfair for an employee to be taxed to carry the burden of the housing levy? So that need to be corrected. But the big issue is, do we need a levy that should support the delivery of houses? Abono nongo ikomweri bamwana itama yeye CHINSA bono botuko nongo gosabiro twara botuko buya botabwa biru kunyo binde byonse azabira kwandika nsari tukoli angyo na inabasabiro gosasimo kuya na kera abandi bandete kwerigania ase Christmas tariki ya Jumatatu niongo bagane n'umunyarimo gotware Christmas ekia bali batabwati sanga na bali bose bali babwate sanga na bali batabwati elinde tuyatogosherekea pamoja. Gonde askali ni rafiki aonde buna litukoli angyo na liabwate askali rafiki cup finals ijira jikokorekana asensemo yekiendege egotoka se county ya Nyamira ekarondo jino magani monne akale Adams Mochenwa no linere onyongere uchikulie kerokyo bo senator ase county Nyamira asendo jebuna abagani awo bawofiki yang Charles Mombinya Babuchi Douglas Otisamo na bange bakale kwene kibuna omojego yo oberuya enjere yamo Jack Matara ayene kiruna abasaye korwa sensemeyo abarabu ngosherekea bale Christmas asogoswa asifaino chige kombe kiabina askari rafiki cup mbiamono mwanjumurira kaendera koba imeyandisi TV ne arobwa smo usini oto waterana Petra Mokeira oyone kuna maligine chibi chago chere asenjira ben na chushouta nere niga ene kuna byonsi byago jira asenjira ben ko sabiro nyargo twaro botko be butabwa diru kunyobinde ko deina Merry Christmas and Happy New Year Eliane Brighton MAKORI.
mwanchu muligeria bwa televisheni ya Ndizi